Neki ljudi stalno napreduju, uče brže, razmišljaju dublje, a drugi ostanu isti godinama. Razlika nije u sreći, ni u talentu. Razlika je u svakodnevnim navikama. Evo 13 jednostavnih stvari koje ti mogu pomoći da postaneš pametniji, fokusiraniji i svjesniji svaki dan. 1. Propitkuj sve, nemoj vjerovati svemu što čuješ. Postavi pitanje zašto i je li ovo doista tako. Svako propitkivanje otvara vrata novom razumijevanju. 2. Čitaj ono što inače ne bi. Nove ideje često dolaze iz mjesta koja ti nisu poznata. Čitaj knjige, članke ili eseje koji ti izazivaju mišljenje, čak i neslaganje te uči nečemu novom. 3. Razbij rutinu. Kad svaki dan izgleda isto, mozak prelazi na autopilot. Promijeni rutinu, put do posla, doručak, šetnja. Sitne promjene stvaraju velike mentalne pomake. 4. Razumi druge svjetove. Razgovaraj s ljudima koji razmišljaju drugačije. Poslušaj, promatraj, uči. Svaka nova perspektiva širi tvoj um. 5. Nauči nešto novo svaki dan. Ne mora biti ništa veliko. Jedna riječ, činjenica ili ideja dnevno. Mozak voli novost. Svaka nova stvar ga čini fleksibilnijim. 6. Primijeni ono što naučiš, znanje bez prakse. Samo je buka. Ako naučiš nešto, koristi to. U poslu, u odnosima, u malim stvarima. 7. Razmišljaj drukčije. Pogledaj staru stvar iz novog kuta. Mozak se razvija kada traži nove puteve, čak i ako prvi pokušaj ne uspije. 8. Igraj igre za mozak, šah, sudoku, strategije. Svaka mentalna igra trenira fokus i logiku. Tvoj ti na tome zahvaljuje. 9. Izazovi sebe. Uči nešto što ti je teško ili te plaši. Rast ne dolazi iz ugode. Tamo gdje ti je nelagodno, tamo rasteš. 10. Imaj hobi koji te puni. Hobiji nisu gubljenje vremena. Pisanje, crtanje, glazba, vrt. To su prostori u kojima rasteš i puniš svoj um. 11. Okruži se pametnijima od sebe. Ako si najpametniji u prostoriji, promijeni prostoriju. Ljudi koji te nadahnjuju čine da i ti rasteš. 12. Pokreni tijelo, kretanje hrani mozak. Poboljšava fokus, pamćenje i raspoloženje. Čak i 15 minuta šetnje dnevno čini razliku. 13. Utišaj svijet. Ponekad su najveće spoznaje u tišini. Bez mobitela, bez distrakcija. Samo ti i tvoje misli. Tamo rađa se jasnoća i mudrost. Pamet nije cilj, to je proces. Put koji traje cijeli život. Svaki dan imaš priliku naučiti nešto novo, pogledati dublje i razumjeti sebe bolje. Ako želiš rasti, učiti i otkrivati sebe, pretplati se i nastavi s nama. Nemoj čekati pravo vrijeme. Tvoj rast počinje sada.